rya buraya Kaja Karas yavuze ko uguhunyanga agateka kazina muntu kudashobora kwijana kandi ko intwaro yose yica ibihumbi by'abanyagihugu bayo iba iriko yitegurira kwisenyura yonyene. Ubumwe bwa buraya bwafatiye kandi bihana umushikiranganje w'intwaro yo hagati muri Iran, umushikiriza manza mukuru hamwe n'umucamanza mukuru Iman Afgushari. Akanama kishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya kavuze ko abo bose bagize uruhara mu guhohotera abari mu myirekano hamwe no gufunga bidakurikije amategeko abatavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazina muntu. Mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kane mu gitondo humvikanye ibiturika bikomeye n'amasasu hafi y'ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Niger, bituma ababa mu micungararo batangura kugira ubwoba, vyongera bituma hiyongera amakenga ku mutekano muri uwo mugwa mukuru. Ivyo bibaye mu gihe umutekano ugenda urushiriza kuba mubi muri Niger no mu karere ka Sahel muri rusangi. Ni inkuru ya Chris Eukor mumva mu icyo rya Gildas Yehundi Mpundu. Amasoko atandukanye avuga ko abagizi ba nabi batamenyekanye bateye ibiturika hafi y'ikibuga c'indege gisanzwe kirimo ikambi nini ya Niger ijeje guhangana n'ibitero vyo mu kirere. Hakurikiye gusubizanya amasasu hagati y'abo bagizi ba nabi n'inzego z'umutekano. Abanyagihugu baba mu micungararo babwiye abamenyeshamakuru ko bakanguwe no guturika kudasanzwe kwakurikiwe n'urudavagi rw'amasasu y'ibikoho biremereye. Video zahanahanywe ku mbuga hwaniro zerekana ibisa n'ibimuri vyamurika mu kirere hejuru ya Niamey mw'ijoro. Bamwe bakavuga ko bwari ubuhinga bwo kwivuna ibitero vyo mu kirere bwariko burakora. Abategetsi ba Niger ntaco barashikiriza. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer avuga ko habayeho intambwe nziza cyane mu rugendo rw'i Beijing. Abategetsi bamwegereye batangaje ko habonetse amasezerano yo kwemerera abongereza kuja mu Bushinwa ta visa naho bitaramenyekana neza hayo masezerano azogira mu bikorwa. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yashimangiye ko bikenewe gukomeza imigenderanire y'igihe kirekire mu gihisiri muco yise ibihe bigoye. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza yavuze kandi ko yagarutse ku bibazo by'agateka kazina muntu harimwo ikibazo c'umugwiza atunga afise imitahe mu bimenyesha makuru wo muri Hong Kong Jimmy Lai afunzwe hamwe n'ingene abayisilamu baba ugu bafata mu Bushinwa. Ikigo gikomeye c'imiti c'abongereza AstraZeneca ciyemeje kongereza umutahe ungana n'imiliyaridi 15 z'amadolari y'abanyamerika mu Bushinwa. Giselle. Urakoze Chancel. Amakuru yacarambuye reka tuyahere mu Burundi. Leta y'u Burundi yatangaje ko ku mafaranga yasabwe kugira ngo hafashwe impunzi z'abanyekongo zahungiye muri icyo gihugu ubamaze kuboneka ari 1/5 gusa cyakenewe. Abantu barenga 90,000 bahungiye mu Burundi mu kwezi kwa 12 nyuma y'uko umujyi wa Uvira ufashwe n'abarwanyi bayo 23 baje gutangaza ko bawuvuyemo hashize iminsi mike. Leta y'u Burundi ifatanyije na ONU bari basabye amahanga kwegeranya miliyoni nibura 35 z'amadolari ya Amerika yo gufasha kwita kuri izo mpunzi kugera mu kwezi kwa 4 uyu mwaka. Mu nama yagiranye n'abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga mu Burundi, Ministre Edouard Bizimana w'ububanyi n'amahanga yavuze ko bakiri kure cyane yo kubona amafaranga akenewe. Twari twasavye tuvuga tuti abantu bafashe turatera kamo amakungu naho urugero twasavye rutashikirwa rumba bavuze ku miliyoni 30 na zingahe hamaze kuboneka 6 canke 7 gusa. Murumva urugendo rwacari rurerure kandi aba bene wacu bahungiye ngaho iwacu murabona ko bakeneye ibintu byinshi. Twavuze ibijanye n'amazi, ibijanye no kuvugwa n'ibindi n'ivyo gufungura. Dukomereje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mazi iminsi mwumva imvururu zirangwa mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota. Igipolisi gishinzwe abinjira n'abasohoka gikomeje gukoresha ingufu zidasanzwe mu gufata abo kivuga ko bahaba badafite ibyangombwa. Amwe mu makuru avuga ko icyo gipolisi kigerageza no kwinjira mu mazu y'abantu ku ngufu ngo bafate abihishemo. Muri ibyo bikorwa byabo hamaze kwicwa abantu 2 ibyatumye haba imyigaragambyo ikomeye. Mukanya navuganye n'umwe mu bariyo amira uko byifashe. Rero imvururu mu mazi iminsi mubona hanini zatewe n'uburyo ibikorwa byo iyo polisi bikorwa ikora byo gufata nyine abantu. Kenshi harimo abantu baba ari badafite ibyangombwa inaha cyangwa se akaba abantu baje bari impunzi bataramara igihe inaha. Hanyuma kandi ugasanga byiganje cyane cyane gufata abantu nyine urebye ubwoko butameze nk'ubw'abandi niko navuga, cyane cyane abirabura bava muri bino bihugu
bitari ibyo muri za aeroport byanini. Twagiye tubona babafata ukabona ntibabanje no kumubaza icyangombwa. Babwirwa n'iki ko umuntu ari uwaje vuba wenda utarabona ibyangombwa, ni gute babatandukanye n'abasanzwe? Uri nko mu modoka barashobora gukoresha plaque y'imodoka yawe, hanyuma bagashobora kubona umuntu witwaye uwo ari we, hanyuma ako kanya bahita baguhagarika bakakuvanamo. Ubwo ni uburyo bwa mbere bakoresha. Hanyuma ubundi buryo bakoresha hari igihe baba baje bafite urazi leta nyine bifite data cyangwa ifite information, igihe baza bafite izo information z'ahantu bagiye, amazu bagiyeho cyangwa n'umuntu bari kurondera. Ikindi urazi ko tekinoloji muri iki gihe kandi nabwo yateye imbere, bafite uburyo bwinshi bashobora kubona iyo uri bakaza bakagufata. Ubuzima bwa buri munsi ubu ngubu biteye buti, abantu ntibafite igishyika? Ubuzima bwa buri munsi nyine ni ikibazo, abantu benshi baretse kujya mu buzi kubera gutinya yuko bafatwa. Usanga rero bamwe banagemurirwa ibiryo mu nzu zabo, mu ngo zabo, kubera gutinya kujya hanze. Ubwo rero organisation menshi cyangwa amakampani yakoreshaga abantu nyine benshi usanga baje bava hanze baba immigré. Ubu nyine usanga ubuzi bufite ikibazo kubera benshi ntago bajya mu buzi, bafashe icyemezo cyo kwigumira imuhira kugira ngo birinde kuba bafatwa n'abo bapolisi. Nkawe udakomoka muri Amerika wumva aho uri umutekano wawe wizeye? Yewe hanini kubera ko mfite nationality, mfite citizenship. Akenshi rero abantu bafite citizenship niyo bafashe barabarekura, ntago bapfa kubagira wenda nk'abatari bazibona. Ibyo biduha wenda kuba twatekana, ariko nanone urumva ntabwo wabishyira cyangwa ngo aho ubishyire. Uwo yari umuturage muri leta ya Minnesota muri Amerika. Latifa, abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga baravuga iki? Iyi nkuru ivuga ko Trump yahuriye Tehran ko igiye gushira ku masezerano ya nuclear mu gihe yongereye ingabo hafi ya Iran bayitanzeho ibitekerezo. Serge aragira ati nta ciza c'intambara ariko utewe nta kundi urivuna uko ushoboye kose. Iyindi nkuru batanzeho ibitekerezo nivuga ko umucungagereza yafunzwe kubera gukora imibonano mpuzabitsina n'imfungwa. Patrick Niringiyimana yagize ati ubwo se kugirira neza umuntu ufunzwe ni ikibazo koko ku buryo babimuhora. Iyi nkuru nayo ivuga ko abantu ibihumbi bahunze imirwano ikaze iri kuba mu misozi ya Fizi. Munana Valence yagize ati Imana irengere abanyekongo. Twakibutsa n'abadukurikira ko bashobora gusura website yacu bbc.com bagasoma inkuru zitandukanye. Murakoze cyane. Tugarutse mu nkuru zo muri Amerika, imwe mu nkuru iri kuvugwaho na benshi niyo Perezida Donald Trump yari yatangaje asetsa abantu ko yifuza gutereka inzara ziwe nawe zikaba ndende nk'icyamamare Nicki Minaj. Ibi Trump yabivuze ubwo yari mu nama yaberaga i Washington DC yo gufasha imiryango kuzigamira abana babo kuri konti za banki. Minaj yari yatumiwe nk'umwe mu bashyigikira politike za Trump. Iyi nkuru reka tuyibaze Latifa Mutesi. Umuraperi w'umunyamerika Nicki Minaj yatangaje ko ashobora kuba ari we mufana wa mbere wa Perezida Donald Trump wa Amerika, ari nako yerekana viza ya Gold Card iha uburenganzira bwo gutura muri icyo gihugu ndetse n'inzira yo kubona ubwenegihugu bwa Amerika. Nicki uvuka mu gihugu cya Trinidad na Tobago, ibi yabivuze ubwo yarahamagawe na Perezida Trump kuri podium mu nama yaberaga i Washington DC yo gufasha imiryango kuzigamira abana babo kuri konti za banki. Aha umwanya ngo avuge kuri Trump, Nicki Minaj yavuze ko urwango cyangwa se ibiba abantu bamuvugaho ntacyo bihindura ku rukundo wamukunda kandi ko bimuha imbaraga zo kurushaho kumushyigikira. Nicki Minaj yashimye gahunda ya Trump yo gushyiraho konti z'ishoramari zigenewe abana bavukira muri Amerika nk'igitekerezo kizafasha abana gutangira ubuzima bafite icyerekezo cyiza cy'ubukungu. Muri uwo mushinga wa Trump, abana bose b'Abanyamerika bavutse hagati ya tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 n'abazavuka kugeza tariki ya 31 Ukuboza umwaka wa 2028 bahabwa igihumbi cy'amadolari. Iyi konti yabo kandi izajya yakira andi mafaranga atarenze $5,000 by'amadolari ku mwaka. Ayo mafaranga agashorwa mu isoko rusange ry'imigabane. Abana bazabona uburenganzira bwo gukoresha ayo mafaranga bageze ku myaka 18 kandi White House ivuga ko aramutse adakuweho ayo mafaranga ashobora kugera kuri miliyoni imwe irenga y'amadolari umwana ageze ku myaka 28. Perezida Trump we yashimye Nicki Minaj, amwita umuraperi ukomeye kurusha abandi bose mu mateka, wamushyigikiye kuva kera, anatera urwenya ko agiye gutereka inzara ze ngo zibe zimeze nk'iza Minaj zizwiho kuba ndende cyane. Kubera uburyo Nicki Minaj yiyeguriye politike ya MAGA, Make America Great Again, ijambo ryakunzwe gukoresha na Perezida Donald
Trump byatumye bamwe bamuhimba Nick Magaji. abakunzi b'urunana kaze mube hafi y'umwanya n'uwanya. Nyirabazungu ya Rurionorine hagati aho Leya na Sorina mu ngamba zo guhangana na Nyesi n'urunana. Leya we ndakumva Sori. niko ko waryamiriye se gahunda dufite wayibagiwe? Oya nta kuyibagirwa, urabona se ntamaze kwitegura. Waramutse ariko? Waramutse neza. Gira vuba tugendera amasaha y'abajya muri siporo naya ngaya. Reka mbanze nisiga agapuderi mu maso. Ariko Leya we niko naho urakabya n'ukuri. Uzi ko wagira ngo ntuzi icyo ushaka. Ubu rumara inkwi na Chris imisozi bayimaze bagenda baganira. None wowe ngo ugiye kwisiga amapuderi. Uragenda wambaye gutyo se Sori? Umuntu ajya muri siporo akenyeye ibitengera? Umva oya humura rwose ikintu cyo gukora ntibigutera ikibazo. Naryama hasi nakwicara mu bitaka nta kibazo rwose. Ikibazo si uko cyakwandura, ahubwo nyine igitenge ntabwo ari umwenda wa siporo. Genda ushyiremo ipantaro n'agapira. Mana yo mu ijuru, ipantaro ya Sori narayikura he? Ndayigira se? Yego kureye. Niko ngira ibitenge n'amajipo rwose yo gukenyereraho n'amakanzu make nijyanira mu birori. Mbabarira nta pantaro ntunga. Akira ngo utizi yanjye uba ariyo wambara rwose, nge niyambarira ikabutura. Ni wumva se ahubwo noneho. Ariko se urampa n'agapira kuko nyine ndabona iyi pantaro yawe ni nyambara nyine kuri iri riba yaryange, reka ntabwo bijyanye pe. Urampa n'umupira? Imipira ndayifite rwose ntugire ikibazo. Uzi ko isi ndagukwira ahubwo we iragukwiriye neza neza. Inkwira se ntubona ko isi impambira amabuno n'amatako? Iyo se siyo myenda ya siporo. Wabonaga se jyewe itanyegereye? Urabona uwo twahura nibuka amabuno agenda yikoza hirya no hino koko yavuga ikimana. Yewe akira ipantaro yawe. Reka niyambarira igitenge cyanjye pe. Ko numva bipfuye koko. Ubu turajyana muri siporo wakenyeye igitenge witeye ikindi koko? Wigira ikibazo yewe rwose giye mfite ukuntu ngikenyera neza nkagiha intambwe nini ku buryo nyine bitambuza gutambuka. Ndiruka. Umva wapisha Imana nsenga ntiyakwemera ko nseba. Nibutse ko mfite indi pantaro nini cyane yagukwira neza. Reka ahubwo nyizana nuba ariyo wambara di. Uyu mwana wabyutse uza hano kugira utemige. Ca hano dutaye. Natagasura mugira uti. Ubwo nyine araba ashaka inkoni. Iyo yiriwe hariye se aba afite ikihe kibazo? Yego. Byane ariko no kumuramisha ni ngombwa. Aho kumwicisha inzara nkuko mubigenza namwicisha ibitotsi bi. Tumwicisha inzara se kuko twabuze ibyo tumugaburira. Ubuse murabifite cyangwa mwabigiraho si biriya bijumba mwirirwa mumupakira nkaho umwana wanjye ari ingurube. Aha reka mwihorere da. Migise ni wakubwiye ko tumuha ibijumba gusa. Arinda bimbwira se simba mbibona. Yaje nkamutekera cyangwa ejo muri rwose ntituzubura umutwe tukongera tukamubonera ibikomoka ku matungo. Wowe nakaremera mwubura umutwe. Umva byararangiye mwiteye umwaku muzapfa mutongeye kuzazamuka. Tuzabuzwa n'iki se kuzanzamuka? Nta maboko dufite. Amaboko ayahese ayatagira akarima kora yirirwa uraritse mu rugo wigeze nk'umwamikazi w'inzuki niyo wita amaboko azabateza imbere koko. None se niba uyu munsi nagize ikibazo kimbuza kujya mu murima bivuga ko nejo wundi ariko bizagenda. Bitabukose ko umugabo wakabaye aguhwitura wamuhaye inzaratsi asigaye ari icyohe gihagaze ninde uzagucyaha ngo ushyire amaboko hasi? Ariko nyogoko ibyo bintu ukunda kubimbwira kandi birambabaza. Uburo n'igihe utabara iyo mbona umwana wanjye yirirwa tunekwa agutorera mu kanwa wicaye nk'igikomangoma washyize akaguru ku kandi buriya ndishima koko. Aha reka nkureka rwose ururimi rwoshywa n'urundi reka nitahire. Umva wataha wagira uti umenye ko ibi bitazarangiriraho.
hanze aha hari abakobwa beza bifuza umugabo nka Karemera kandi bashyira amaboko hasi bagakora bakamufasha guteza imbere urugo di. Ushatse kuvuga iki mukecuru nako nyogoko ngo uzashakira Karemera abakobwa bazi gushyira amaboko hasi? yaba nari mpfuye akira nawe gatomeraho rero. arasukuye se sori? Asukuye ate? Nayo twavomye muri Canada. Ntabwo atetse cyangwa ngo abarimo indi miti itunganya amazi se? Ego nyagasani, imiti itunganya amazi se ko atanazi ngo twayikura he koko? Nawe mwagiye muyateka se byibuze? Ego mana yanjye, ubwo si uwo mwanya nizo nk'ibyo guteka ibiryo bigateka n'amazi koko byava heriya? Ntabwo nanywa amazi adasukuye rero. Ihorere ni nywera. Ahubwo se sinyegerereje waye no kuyancura wa mugani n'ubundi yewe umwuma n'igihe wari wishe. Hanyuma se ukwishe wenyine nge ntabwo twirukankanyira? Erega wowe uracyari umwana muto ntaho bihuriye reya, ariko ubonye imisozi yose rwose twirukansa uko ingana. Ikibabaje nuko tutigeze tunababona. Ariko bareba vuna muheto koko bakoreye hehe uyu munsi. Ahantu hose bakorera amasiporo muri uyu muhanda wa Nyarurembo ko twahazengurutse ntitubaboneye hagiye he? Sori atansiyo mana yanjye, utanukira umugabo umuvuna muheto ni rumara inkwi wenyine. Ikibazo si ukumutuka cyangwa kutamutuka reya, ikibazo cyo kwibazaho gikomeye ahubwo ntukumenya impamvu uyu munsi nta numwe waje muri siporo. Baba barabimenye se ko iyi gahunda tuyifite bagasiba we? Ubwo baba barabibwiwe nande koko reya? Cyangwa hari uwo wabibwiye we? Hari uwo wabibwiye se muri bo? Ubwo se nabi ikigo gikagihumbi nageraho njya kuvuga ibyo we? None se ko nanjye ntawe nabibwiye babimenye bate noneho uyu munsi bwo bose basibire rimwe? Kandi reya isuzume niba ntawe wabibwiye, ntago basibira rimwe batabizi. Simbizi pe, gusa ku rundi ruhande ndumva ntacyo bintwaye. Niba batwikanze bagahagarika kuza muri siporo kandi ariyo yabahuzaga, ndumva intego yacu n'ubundi twaba twayigezeho. Cyakora ntacyo bitwaye da, kuko n'ubundi intego yacu ni ukugira ngo badakomeza guhura, kuko burya nyine uko umuntu ugenda umujya kure ni nako nyine ugenda umwibagirwa. Sori, ngaho ujya mu mirimo yawe, reka nanjye nkarabe ndebe ko nagera ku ishuri. Umuntu wese ugira ngo ukuntu numva ameze ndabasha no kugira icyo nimarira uyu munsi. Si wowe wenyine, nanjye ndumva amatako ndyama, amaboko arababara, ibitugu ndumva bitorekara. Sinzi niba uyu munsi mbasha kwandika ku kibaho pe. Niba nawe ni ukwandika, ibaze igihe ugiye kujya mu murima rero, ubu se ndabasha kumanika isuka ngo mpinge koko? Ugiye he muza? Urabona ngiye hese ko nibereye? Ndakomeza ngo ucunge utagenda ukansiga hanjye nyine abana bama bakangutse sinashobora kubahoza. Ariko muzara naragowe koko, ngiye sinabahoresha iki ko ntabere mfite ngo nabonze. Nibe nawe sha uzi kubaheka, ubu se nkanjye bandiranye nabigenza gute? Nawe uzabyige nta kigoye kirimo, si ugushyira umwana mu mugongo ugashyiraho igisharo ukajisha. Ariko se ubundi kukomeza guhagararaho waje hano, rero ko udashaka kunshuka ku jisho ngo wigendere. Ntubona ko nari mpagaze hariya ngo ndebe ko iwabo warinda barya mite njya kubasura se? Maze ko utari wambwiye ngo nunyarukirayo tujyana. None se twagenda twese kandi mama yaratubujije kaze. Atubuza se atubuza iki? Niba adashaka ko tujya kwisabira ajya dusigira ibiryo. Ubundi se mu isafuriya ntibirimo bikeya. Biriya yakwica. Nuzi ko yavuze ngo nitubirye ngo araza kuduhaho nataha. Anywa amata ntahari. None se yanywa amata yonyine? Yabiki se sinumvise nyina warinda avuga ngo amata abamo intungamubiri nyinshi cyane. No ku ishuri yaravuze ngo ibikomoka ku matungo byose bibamo intungamubiri utasanga ahandi. Ahubwo ngize igitekerezo kaze. Cyo twakura icyo kurya se? Cyane, waretse ariya amata tukayinywera. None se ko turi bakuru hari ubwo turi munsi y'imyaka 2. Utarengeje imyaka 2 ni unywa amata se? Hamwe n'umugore utwite cyangwa uwonsa. Ibyo se ninde wabikubwiye? Mama wasano siko akunda kubwira mama siyo yaze kumusura hano. Ibyo ni ukubeshya, umuntu wese ushaka amata arayanywa. Uzi ko ntaryoha? Sha muzana akazi kawe nuyanywa uzi kubitwe wenyine. Ubwo mama naza agasanga anywa amata ye uramukira. Ikiri nuko twayamara, tukaturagenda tunywa make tumusigira ndi. Kuryo se yayoberwa aho yageraga. Twebwe nitumara kunywaho turongera dusukemo amazi yongera agera aho yageraga. Ubwo urumva naza bimenya. Ubu se none agategeko ka Jonori? Niba kaje se ngo wandara ujye gutera kariya gatabire nahinze hariya hepfo.
henda utera intabire ariko uzi ko musetsa simbona se yamaze gucya ugira akabaraga bitandukanye na mu gitondo. yewe ntazigira rwose ntibitege ko njyewe Honorine nzajya kugucikira amaboko. Nukunshikira amaboko se cyangwa nukuyacikira urugo rwawe? urugo rwanjye ruhise Kareme ko ngende karya rugo nyoko ejo cyangwa ejo bundi yagushakira undi mugore mwiza ugukwiriye wa. Ariko wagiye ureka inyuro nk'izo zidafashije wa mugore we. Ibyo wagiye kwibwira nyoko ko ari wazihagurukije Kareme. Ejo nyambwiye ko agiye kugushakira umugore mwiza utarabaye karya rugo nkanjye. None se nyine mama kari mama avuga ibyo ashatse ntamubuza kuvuga. Ku buryo yambwira ngo narakuroze ngagomba kugushakira undi mugore mwiza nyine ngo uzi gukora utari nkanjye w'umunebwe. Nibyo yakubwiye nyine kandi no mukecuru arashaje ntazi ibyo kuvuga nibyo agomba kugumana mu mutima we. Noneho uramushyigikiye rero. Kumushyigikira mbivugiye hehera. Kuvuze se ngarashaje ntazi ibyo agomba kuvuga n'ibyo agomba kugumana mu mutima we ubwo ushatse kuvuga iki? Nyine navuga ko udakwiye rwose kurakara bigeze aho ngaho Nuri kubera amagambo yakubwiye kuko nanjye rwose ibyo ambwira byose ntabwo biba ari byiza. Ku buryo rero ambwira ngo nakugize umucakara wanjye ngo wirirwa unduhira ngo mbone ibyo ndya. None se nyine we ko atarazi n'impamvu wirirwa wicaye urumva yavuga iki koko? Ikibi nuko nanjye nabivuga kandi ngiye rwose nzi impamvu udafite imbaraga. Izo ntabire zawe rero genda uziterere cyangwa nyoko aziguterere kuko n'ubundi yambwiye ko ngiye nta garanti mfite mu rugo rw'umwana we. Ariko amakimbirane yawe rwose na mama zarangira ari uko bigenze gute? Uzi ko igihe kinini mushobora kumara mubanye neza hari icyumweru kimwe. Atari mama wawe se uba ushaka kumenya ibyanjye ko ntamwinjira mu buzima ubundi yinjira mu buzima bwanjye gute? Cyangwa se kugira ngo amahoro ahinde ureke tumubwire ko twite ariyo mpamvu nta mbaraga ufite urumva? Areke kujya rwose kwita umunebwe igihe cyose abonye utarimo kumfasha imirimo. Umubwira ibiki Kareme? Mwihorere rwose akomeza ambwira ukuri urumva nubwo gusharira ariko bituma amenya icyo ndi cyo muri uyu muryango wanyu di. Muza Karame mama mereza amata ari mu ijaga nyateka n'iki gikoma. Akira mama. Muza unzaniye amata cyangwa unzaniye amazi? Si amata ntumye se mama niyo nzanye. Ntabwo bishoboka aya se urabona ari amata ko ari amazi basutse mu ijaga yahozemo amata? Nayo nsanzemo rero. Ntabwo byashoboka mpamagara akazi yaze hano nonaha. Kaze Karame Muza ngo ngwino mama kubwire ngo waraje mama ngenda agiye. Uragiye se ugiye guma aha nawe. Ndakwitabye mama. Niko Kaze amata yarari muri ijaga ninde wayanyweye agasukamo amazi? Ntabwo ari njye wanyweye. Ninde nyine kari we nkubaza? Nawe nabonye. Ibyo se murumva nabyemera niba utayanyweye ukaba utabonye wayanyweye kandi we na mushiki wawe ari mwe mwiriwe aha murashaka kuvuga ko ariyo yinyweye se? Cyangwa n'imbeba zayanyweye mama? Imbeba kereka niba ari imbeba muntu. Reka nzanzane inkoni niyo ibanshoboza. Watubareye ko nayo twanyweye mama. Ndavuze ngo mbare kabiri mwese mwamaze kubika inda hasi. Mama dukubita. Oya. Mama twari dukumbuye kunywa amata ko ntitwaherukaga. Mukobwa jana we. Ndeka rangwi ndeka mbanze nkubita ibyana hambe mare mu bugoryi bifite muri ibi bitwe byabo. None ko bakubitira kubica abantu. Wa mubyeyi ndeko ndorera ubu nabuze icyo nkorereza ingegera. Ubonye ngo siga amata hamurebwa yaranyihera nibarangiza biyarengereho biyamwe byo kanywa nsobya. None se mukobwa jana niba bari basize nta kintu bahaye ubwo urumva bari kubigenza bate koko? Iyo banywa amazi ntiyarahariye uzijerekane. Umva kandi ubu se w'amazi yagutunga yonyine nta kindi urya koko mukobwa jana? Izi ngegera se nta se zifite zagiye zimubwira akazihahiraho kundi rutwomba nisabiye muri rubanda. Yo aba bana bazaba muri iri hohoterwa kugeza ryari naho mu ikinamico runana y'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru.
icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. Mbere yo gusoza amakuru twari twabateguriye, reka n'abakunzi b'imikino namwe ntitubibagirwe. Papetiao umutoza